Lucas Kapitulo 8. At milyari kay bat naniti. Aya, lalakad siya karing syudades at nayon. Manaralya. At ipabalo ne ing maya pabalita ning kayarian na ning Diyos. At ding labing adwa, kaya benala. At ding mapila na babaying inuluwan na karing mga rawak ay espiritu at karing sakit. Maria Ameyaus Magdalena, akaniti, linuwala ding 7 demonyos. At Juana ay asawa ng Tsusa, akatiwala ng Herodes, at Susana, at aliwa pang dakal asinuyo karela, king karelang pibandyan. At inyang mitipon la ding binangdakal ataw, at ding hanggang karing syudad amig sarya kaya, minyabiya king pamamilatan ning metong ay alimbawa. Ing mana naman linwalya banang itanam ing binina. At king pamanyalbag na, ing aliwa may baldug king kekaban na ning lele dalan. At may damusak, at ding ayop banwa, penganda. At ing aliwa may baldug babo bato, at kabud tinubo, may panat, uling alang basa. At ing aliwa, may baldug king busal ning suksok, at ing suksok, tinubong kayabe na, at piputan na. At ing aliwa, may baldug king mayap agabon, at tinubo, at may munga, dinalan balang metong. Pangasabi na niting bagi, kilisak na, ingating balugbog ang makiramdam ya. At dingkayang alagad kitnande, nung nanuya iting alimbawang iti. At ya sinabi na, ke kayo miyabiye pabalo ing misteryos na ning kayarian na ning Diyos. Dapot karing aliwa, karing alimbawa. Banglalawanda at era akakit. At pakiramdamanda at era atatalastas. Ngeni yapin iti ing alimbawa. Ing bini yaing amano na ning Diyos. At ding may baldog king kekaban na ning lele dalan. Ila ding may kerandam. Kay bat datang yaing diablo. At kuwana na king pusura ing amano. Balang emaniwala at miligtas. At ding king babo batu, ilapin ding nung dindamda, matulalang tatanggapan da ing amano. At deti, alalang yamot, at deti, king dita kapanahon maniwala la, at king panahon na ning tukso, kakawan nila. At ing mebaldog king suksok, deti ilang mekirandam, at kabang isusundura ing lakad da. Pupuputan nala ning kalingapan at pibandyan at kalayawan king biya iti. At ela malawos abunga. At ing king mayap agabon. Detinan, ila ding king pusurang tapat at mayap. Pamanamdamda king amano. Sisimpanda at mamungala king kapibabatan. Ala ninumang tao, anong selayngan ne ing metong asulu. Suklubane king metong aguguling. O ibili ne king lalam na ning metong apagkeran. Nung ibili ne king metong apagsulugyan. Bangkanita, ding lulub, akakit da ing sala. Uli nga lang nanumang bage ang makasalikot ay mibulalag. At alang nanumang bage ang makalihim ay makilala. At mibili king sala. Lawan yupin nung makanano kong makiramdam. Uli ning ninuman ing makiatin, mirinan niya. At tingala, agyang itang isipan ng atsukeya, milako keya. At di natang lakeya iinduna at ding kapatad ng lalaki, at ela milapit keya, makauli karing keraklan. At mi pabalo keya,
Iindu mo at ding kapatad mong lalaki at ilulwal, burira kang akit. At ya may kibat ya nga nakarela. Ingindu ko at ding kapatad kong lalaki, ila ding makirandam king amano na ng Diyos at daraptanda. Ngeni milyari king metong karetang aldo, king ya linubya king metong abangka, kaya beno ding kayang alagad. At sinabi na karela, dalakit tamo kang at bana ning dayat-dayatan malat, at tinulakla. Dapot kabang maglayagla, metudtudya, at dinatang king dayat-dayatan malat ing masikan a bagyo, at kakasnala king danong, at mipapanganibla. At pesilapit lakeya at ginising de, ngara, Ginu, Ginu, mamamate tamo. At migising ya, sebyana na ing angin at ing sengilan na ning danong. At pepatugot la at mika katahimikan. At sinabi na karela, nuka rin ing kong kasalpantayanan. At king pangatakutan da, may ngatilihan na lamo. Ngara king metong at metong. Ninupin ini, agyaging angin at ing danong yuyutos na at pamintuan de? At sinangnadla king gabun na ding tao gadara, ay iti makatulid king Galilea. At inyang puldas ne king gabun, selubunga ne ning metong alalaki king syudad, atin niyang demonyos. At maluwat ng panahon misusulod imalan, at manuknangan king insamang bale, nunge karing kutkutan. At inyang akit ne Jesus, kinulisakya at siniklawudya king arapana, at king basika na swala, ngana. Nano yung pakialam ko keka? Jesus, anak na ning Diyos, akakatas-katasan? Pakisabi kong mayap keka, emo ko pasakitan. Uli ning yutos na king espiritong marinat, king luwalya king lalaki. Uling madalas sa panahon, sa samsamane, at susukulde, at gagapos karing talikala at pango. At sisira nala, at tatabi ning daralan ning demonyo karing ilang. At kitna ning Jesus, nanoing lagyo mo? At iya sinabi na, Lehiyon! Uling dakal ng demonyos ding linub keya. At peksa birang mayap keya, king eno sa yutos ume king kalalaman. Ngeni atin karin metong akawan ding dakal ababi, amamangan laketa king bundok. At peksa birang mayap keya, king paboryanong lungub karela, at pepalakwa na lang. At inyang miluwal no king lalaki ding demonyos, linubla karing babi, ating kawan, linoksuya king pampang amatas, ang gaking dayat-dayatan malat, at melong budla. At ding pastol, inyang akit da ing mepalyari, tinakasla, at selitara king syudad at karing kagutaran. At linuwalla, barang pakikitan ing mepalyari, at minela kang Jesus, at ikit de ing lalaki, nung kenula ni luwal ding demonyos. Makaluklok karing bitis ng Jesus, makaimalan, at king masalese ng kaisipan. At mitakutan lang. At ding may nakit, pigsalita rakarela, nung makanano ing pangaligtas ning mikademonyos. At ding hanggang mamalen king labod da ding tao gadara amikakan lapit, pegsabihan ding mayap, king lakwa na lang. Uling birinan lang maragul at takot. At ya, sinimpaya king meto nga bangka, at mibalik ya. Dapot itang lalaki, anong nulalinwal ding demonyos. Pekisabi ng mayap, amakyabe yakeya. Dapot pe palakwan niya, ngana. Mibalik ka balemo, at pagsalita mo, nung nuwanti pangaragula bage, ing depata na keka ng Diyos. At ya, mekoya,
bubulalag na king mabilog a syudad, ing mga ragula bage, ade patanang Jesus kaya. At inyang mibalik ni Jesus, tinggap ding mayap ding kay kaldan a tao, uling ilangan, panayan de. Ato ini, dinatang niya ing metong nga lalaki, amilagawang Jairo, at iti pekapun niya king sinagoga. At siniklaw niya karing bitis ng Jesus, at pekisabi ng mayap kaya, king lumubya sa balena. Uling atin niyang anak a babaeng bugtong, at ining 12 banwa, at iti maghingaluya. Dapot inyang mamene, askupan deding kekaldan a tao. Ating metong a babae, a kayayagasan daya, atin ng anggang 12 banwa. Agigula na nangan ing bandina karing manulo, at ninuman, ere apakayap. Linapit siya kaya king gugulutan na, at tigkila ni ing gilid na ning kayang imalan. At kanita mo rin, tinok ng iyang kayayagasan. At Jesus sinabi na, "Nino ing tinagkil kako?" At inyang ilangan payalila, sinabi ng Pedro at ding kayabe na, "Gino, ding malda askupan na ka at sasaksakan." Dapot Jesus sinabi na, "Ating tinagkil kako, uling akilala ko king ating linwal a upaya kako." At inyang akit na ning babae, king eya makasalikot, linapit siyang gagalgal, at inyang makasiklawod na arapana, sinabi na king arap ning mabilog a balayan, ing sangkan nung bakit tigkilane, at yakabot pangakayap na. At iya sinabi na kaya, "Anak a babae, ing kasalpantayanan mo linigtas na ka, mako kang payapa." Iya manyabiya mo, di natangya ing metong ay ibat king balena ning pekapun king sinagoga, as ginabi kaya, "Ing anak mo metene, emune pangabalanan ing mayestro." Dapot inyang damdaman ng Jesus, peki batane, katatakot, salpantaya kamo, at kumayap ya. At inyang lungubya king bale, napepaintulot kanino man, at ukiyang lungub kaya nung emo i Pedro, at i Juan, at i Santiago, ating iba, ating induna ning dalaga. At manangis langan, at panagulelende, dapot ya nga na. Eko manangis, ulining emete, nung matutudya. At ila, kalyende king suno, antining balurang metene. Dapot ya, inyang talanane king gamat, minawus ya, nga na. "Dalaga, talakad ka." Ating espiritu na, mibalik ya, at tinalakad yang agad-agad. At ya, inutos na king dinandeng apangan na. At ding mga tuwana, mengasdan la. Dapot karela, inutos na king kaninuman. Erapan niya biyan, ing merapat.